Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Social Service Center haringkat ka jingatray lang bat ka District TB Office East Khas Hills District. Menta ka sengi kalapanlong ya ka program sam jingbam, siya kinong pang tuberculosis ya kabalatip kum ka food distribution support scheme. Kabalalong ha Bishop House Center laim krang. Layo ka jingkren ha katay ka program na ka Dr. J. Karwan lang, kabaday ka District TB Officer East Khas Hills District. Halor ka program bat kumno ban sumar sukhiar yaladi habayo ya ka jingpang TB bat kumno ban lad na kani ka jingpang. Ha ka te ka sngi layo ru ya ka jingplan ki katu ka ningut kinong pang TB halor ka jing shem bat ka jing identity jongki nadu bakilayo ya ka jingpang TB bat layo ru ya ka jingkren I mensium na ka liang ufada Bajen Sta Khongji ubadai u assistant director. Mentang ikut ya ibaya buat langsung beriman syakmat. Not ya ya kan pulmonary tuberculosis. Dah hang ta ngala syayong ngan lek kumno. Sabah hayeng hasem yimdon urang ba ban kamai ban kaji. Nila syam jinjar si bapalan. Dan lek kuno dan kerpat ya ka kun jonga ka wai ka ba. He mo ong to yarap kandit manyalam ya unama gila refer stage apa TB hospital hapo mo prem. Da kaya rap kandit lek hang te ni lama kan ka kun jonga kami ka TB sedang kali ka TB clear. Kumaki om hati dawa jasnem kisna bishten. Tekanya tanda tu haja khatra. Kalau asitam hadu mentara gitu. Tangbang awal pendu ya dokter sama program group kata kalau orang apa nak tim ada masuk tentang suci ya. Nama sumar hapot kirim. Ya dokter nanti kirim tak ikut. Tikna ya kerkom sim dawai bak uta usamla. Hadu mentah ulah dari orang bah ulah he ulah san ulah sengai ulah pelung hadu kata biang kam biang jam pada kipor kini di election ulah ada ulah ye ulah kontes ya ke MDC election ro kata dia bang ala yui ya ke jikit kia juga ye kesem ke jikit kia juga nopang ba la banjok ya ke ni ke jipang kajing bam labam takadaw hiya kajing sep apa minit kita di main symptoms ni ongki 4S kamot sauto ligi dak shin kajing jelho kajing shet palat atayo nang ta kajing hiya kajing sep apa minit kita di dak shin jong kajing pang TB tien rela dak di TB glands makanaru itu ruk suki kita kamot kim labam kirai kho mo Kidan kiba at haki glands, kidan kiba king gakli, ihap test, ihap lihat di CT scan, di MRI brain tu misalnya, pang TB. Di treat hi baru kumju, di hak district jungi ngongi pi tu kisnem ngi lahat hajar, ar hajar, mentangi dan si hajar, saus pat, si hajar sanspat, bedang di dawai benda. Hakatang haka East Khas Hills, okay? Si di mentah pada ki Kaya kayu kita wai kelabang kebalayo free nak sarkar pihak sulit bet gitu di center bangilabu kebajannya pingi pensuk pi teng ibu ki asyaru mo ki asya kila bendi dawai dan kawai ke bas mau tenat mentah ba mencuang gidan di injection Nrei mentang ipet kinong pang bapli na lor balaray ko adorum dan mana injection kalong ka ba isin ay bahaya ki di ka sarkar kalapakat kalau pendu no iki injection mentangi la betang na kita nang bantaki nong pang TB tika program jungi ngi kan National Tuberculosis Elimination Program menjuangi ang revise National Tuberculosis Control Program ni control siwa nakapek India en baka ka global ka world kalabu 1,000 life ho bangi man pendu ya kecing pang TB hindi ban pendulun hindi bakan numlong ka public health menace to the society. No, kamu haka sistem ini benantang saw haka sila kinong pang TB. Tatangin sa poi elimination. Kamu ngilay ka teng thamai elimination. Kamu landangi don saw parlat. Kumngi hapo East Khas Hills ni don chikola. Kamu ngidi benantang saw spa saw ko kia haka sistem.
Merengok ngipi mentang idon si ajar sanspa arhajar kata sisna. Di kadang-kadang sempor ini mangin pendojat ya kani kajik pang. Abaga ni samjing bam ki nongpang. Ka social service center ka dekawai ni ki NGOs ka ba la I support na do arhajar khatwai. Ki nongpang in the form of nutrition daka bam. Tikila ai be daka bam. Nrei kani ka program taksi wan khamtam man pentip ba kaladan kata ka Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan. Kabon mot ni ai bam ki nongpang TB. Daka community support ni hawat ki donors bakin ai jingbam ki nongpang TB. Man ka banai kat baki dang di dawai. And mostly ki nongpang TB jungi ki di dawai nro banai, ndai banai sinem shten. So ni dan kami kita ki donors ki banwan syahmat banong ngiru ngi ko ban adopt nongpang TB iwe kat bala. Any individual can do that. Long manu ru kila banwan mo. Ti long kumni like ki nongpang ki bayo TB khli ka kham sempor ya ki. Teng ki habdi sisnem teng khat phra banai arsnem itu ki shong haki specialist ngi pha byang namar ki dan ki neurologist manta. Ndai ta mangiru ba pet ki haban pet lang. Ti kajing kata ate kalong gumta mentally lebon ki nongpang gumta kilong ayu mo kilong depress baleng habdi dawai sa baleng kila jem kita ki dan bet na kata kadang ni haban pet bhai ki nongpang TB ba ndai tangka physical health ka mental health rungi haban ailang by septe rong tang ka sorkar mi si ong free of cost na do ka diagnosis ru na do ki test ru mentang yele hi ban reimburse ki nongpang kamon ngi namar kawai ka bangi dang duna ka di ka bank account jong ki nongpang kani kawai ka message nga kwa ban ong ba paro ki di bandan ka bank account namar bale mintam de bangi ai daka kti kala ya be cha ka account jong ki ndaki le ki test ru ki test ngila ka bakila si ngila panrung lut cha ka account jong ki tina ka government rungi ai sans paman ka banai kat bodang di dawai TB din rei menta bangi don kam pade naka community bangi ne support daka bam namar kat ko pisa ka shurung tang haka account jong ki ngtip ka bam kumno rei menta ngi kwa ban ai daka bam ngi kwa bikin wan ki brio shakmat ban adopt iwe ne angut ki nong pang TB kat bakila ai on the daily ki corporates ki NGOs ki behe te kum ka social service center menta ka yarap hadu lai kulai ngut menta usnem ne usnem empat kut ki lai yarap lai kulai ngut ti kalong ka jingi rap sibun la dadan di bawan chakmat lemba kani ka program kani ngila ban enroll yala diru hakani kshay mitra mo ngi enroll ngi adopt hi nongpang tingin sawan ki staff jangi ban ai nongpang yen namang yangi ngila don bet daga ayu mo ngi like bet ki health staff ngi like ni hab li ra dur tu dur bet ni hab ra sdu si yang nongpang ngi le ai ban pen poilut ki dawai sdu ki nongpang hiye ndai beki wan center ki wan check up ngi ju kham sha ki to ka por beki wan check up ru marban expose thani ki nongpang TB ru ko ti ok bet tin rei ila ki staff jangi ki dan keleng mangi kita ka whole district ngi dan nyau ti use mut nyau block se long mangi kita mo ti kinde ki block long mangi dan tang nyau tuli long ki ti use kamut ki Mausan Ram Penurusla Sora Smith Mauro Shalom kumta kan tinggi la dan ki staff sa tu mila phara kita washi namang yangi ngila don bet daga ayu mo ngi like bet ki health staff ngi like ni hab li ra dur tu dur bet ni hab ra sdu si yang nongpang ngi le ai ban pen poilut ki dawai sdu ki nongpang hiye ndai beki wan center ki wan check up ngi ju kham sha ki to ka por beki wan check up ru mar ban expose thani ki nongpang TB ru ko ti ok bet tin rei ila ki staff jangi ki dan keleng mangi kita ka whole district ngi dan nyau ti use mut nyau block se long mangi kita mo ti kinde ki block long mangi dan tang nyau tuli long ki ti use kamut ki Mausan Ram Penurusla Sora Smith Mauro Shalom kumta kan tinggi la dan ki staff sa tu mila phara kita washi non effective means ka awareness nila I to almost all the PHCs CHCs nang to kamna de atang na district level kamot all PHCs CHCs doctors they have to do kila I hi maki ka awareness ki tina do menta ki village health nutrition day rung la screen lo iki ba med rung screen menta ya baro khan ngi de ban screen hi bada ki don ne ami ki 4S ki bangi ong mane ki south symptoms no south symptoms ka jing shit
jing jerho palat atayo jing hiar ka jing kia bat ka jing siap ka por men kita kedigi South Lake Dakshin jong ka jing pang tibi la manong in re nia tre takatang ila kampen bon shushu ki program ka Government of India ro kala pen bon shushu khnang bangin la man eliminate ikani ka jing pang dari mana biasa program 9 September ang launch ka president kadang shu launch ka president ya kani ka ayu ya kani ka Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan ke kamar benefit dong Akasisnem kita kumtahi 1,000 do 1,000 jong state ngam datit namang ngape ga district so ngong ki district jongi menta nila po 1,000 sausba ti mostly umtahi hapo 1,000 hi menta jong ka district